Oke, nah klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Mak, mending kecolo aja patu surga mali. Apa kenai? Kocolo aju, cici waca cekang, utara junna, barabis serekengi sampani abamu. Oh, tapi mak, mending harus pima tunulili wani-wani. Hei, kulpa menjadi kutanong seding. Percaya bayi tanya lilingi. Aku mati menjadi bayi itu abamu di Mekah. Hah? Berarti abah mak, engke tereka na? Aja na maruk kena. Kenapa karo abamu? Aku na pandeng aki. Iya, dia tepo. Tebeli-beli sekaka apa mak? Coba terekan aja ya abah. Boleh batu nih, ketono-tona. Tapi ya, si kagiji lagi, jadi dah meneng-menengi. Ya sebenarnya aku tahu pa. Awalan tak tulung di rendringnya. Anu na wai. Magi dulu Cina. Iya masih sekamat tinro ko seluruh abamu. Dema, seluruh ni plematu. Si salah we. Ko anak daerah seluruh. Gak meta ko laki ta. Apalagi ya anak. Dulu perengi di personil aku subuh. Ma, kena runtuh sapi. Kini terus sapi nanti ikut mualas sih. Hah, dema sapi wali lima tuh. Bisa aku tambah nih. Pada tan rama ki. Dema, makecua. Biar rumahku dong emak aku. Biar rumah pirangnya, bineku. Kita lebih hehehe. Nemu sapi nanti bicara. Aku lupa, tame laleng. Ketin rok. Alih kapram. Bos, ada si orang sapi. Kok aneh ketu seliweng? Kamu yang mahal bos, mak sebelus gitu. Iya di. Cuma banyak lalu. Ma, Kamu nih los kemana? pertama di lalu mak. Kamu mahal seliweng. Hah? Jangan lu dong. Lo ketarik dari lempola. Ma, Kita kan bos. Larang ki mama bermalam di rumah. Di luar mah deh. Sudah kan. saya kan tadi apa di lempo, kalau ketawa sering. Di sini saja, di sini saja. Ya. Oke. Oh. Bikin maga nih play bos. Kamu yang mahal koko ye. Tenor sedih malah. Seni? Keni kunyi. Tuang ilat tuh ele. Manang ke sapi bela. Nampak di pecah puluh na tunduk tuh. Iya di bos. Ada ko dalam sisa ngase ye deh. Iya di malah. Masa sapi na sapu. Marni tak sana. Iya di bos. Tapi ya ding, lo desa ngangi nurani. Iya di. Ini gerung gelur di telakang ini. Oh ya nih mali. Neng kemali. Lo pada sekuro. Jena, ya anu yambu. Embu isi ya. Iya ambu. Tak pesel putih maka di ambu itu. Oh ya anu ple. Yamal. Wah ini amal. Kamu gelot asana daripada dia. Pesen ya dong. Pak iya amal. Ambu malah. Oh, iya di bos ya colat deh. Pesan itu lah ya amal. Mal. Amal. Makoko ini mapaderde teluni tu. Itu sih di dua kuma benikonya. Pada caki mama matindro di laleng. Cak utama mama. Ikut tuh melolo jama di sini. Jadi kamu harus mendengar apa katanya kakak. Yang ku beras itu nah. Marah mama. Tapi amal besok malah mau dipotong. Cuma apa kerus? Bohong nyambok bohong. Ya tidak mungkin dipotong. Gini kah? Mungkin apa kerumah po? Masih bobo mah tuter ini. Iya, bohong kak adekku amal. Itu ke kamar lah. Cipo dulu ke kamar lah. Jangan saya cipo ke kamar lah. Pak kamu diajak bicara diam-diam saja. Maksudku saya bicara kok asem Pak bicara Indonesia mungkin. Bicara ini dengar coba itu. Apa nih bilang itu. Apa nih apa malah? Sudah makan itu makanannya. Oh iya. Bang! Celaka mati putih yang mau dilinoy. Mana ketereka paco beli walopona. Bang!
Tapi deh puang, wajar bae lo tak. Pasti mata tapi tak ada di mundri. Tapi ya baru puang, siri po iya. Deuli suya dibolai di kampung puang. Pada wasa matur rupa makai. Jangan dulu puang. Iku si pada wasalok majajaga. Mulai bira ditempatin rokok selos sapimu daripada tamangan pola. Ini mah kalau gimana teduh di sini desa kiwasa. Jita pas sirah kiwai. Iku mau nelok maga. Lo toki ke mana sih Rama? Jelo tadi gimana? Pemen aku minta kamu mematin roku. Lo mau pukul sirah kawai? Kalau mau po sirah to gitu. Macei, sirah coba kita tarumu. Siran nih bos. Jadi bisa tidak tenai. Paling nak keluar kina siran dan tenai kiro. Tak langsung bagi na tolo. Hei mau nai, ya meto kamu sirah kau. Pastor aku selalu binemu. Depa ini metuma. Teduh di sini desa kiwasa. Kada memang kalau ngatiku. Iya si matu na sirai. Wah digalan lo sirang mana? Betul isu sih. Ayo tu seromu. Baconya lo nasirang, lo irma doraka. Hei ambo nei. Misemo matungkang kakako ye. Siapa emang? Pasti sepi nasinya lo nala deh. Iko ambo nei. Dia mau toto batu bakmu. Pura merendre pun nana. Sepinnya selalu kena rendre. Tapana na ye, utan kerosoni deh. Makanya to sapi minum wala. Ruleng. Pengajari jadi anakmu jadi. Maka biasa sedih. Pede mecuy, pede lo nala gagana tu yedi. Hai Pak Imang, asto ni pidang. Itu tuh batu silo ni pigau. Ikut pengajari, cau kaya. Ika cau? Ya cau to. Pak Imang, jadi mati ke gara-gara lo ku pengajari kak. Ya apa pengajari liku? Iko aga. Piko gecar nol lemal sepimu. Melampau matoy. Pak Imang, kamu tuh kandan na. Wito metu eson nih, tapi di ulem moto na, pamtek ko na. Aro. Dewe di nasan na Pak Imang. Panita matuki pun nana. Alena ha. Pada namparaki. Tuh bos. Oh gimana? Mega bicara kiku sepadua. Cukup malangi sepene tu deh. Jangan Pak Imang, personally, pacona, pedongkal mutual Pak Imang sepe. Dalam matematik kun nih. Aro Pak Imang, wajah nih, panah halalakan itu. Wajah. Perampok sapi kok. Ayo naik. Siapa ya Pak Imang? Jangan bilangi, ibu lamu pa. Oh iya boleh Pak Imang, masih magap le dong. Halalakan ini sapi muna. Iya. Kalau aku robangin na. Iya Pak Imang. Coba kasih mitra na ye. Apa kesiri-siri lade? Imam ya, dili mereka sedeki. Lu kan tahu ya. Jadi bicara sih. Ulang, masih mana pre belona? Ulang. Suruh pergi hitung kanan na. Andre. Oh iya Bapak Imang. Mede siapa saben yason nih? Masih mana pre na? Iya, Bapak. Assalamualaikum. Mana kata maki di dapur po? Oh, bebe ki, apa le datang kalau kemai? Oh, talunya anakmu, matampu sih kok. Loko milore. Oh iya, aja beliau reki di. Jenap, aja entah suju apa ketui kelas kap reki. Ku pernah duki wara loko mukime.
Suju sih. Kunir tuh suju. Kunir. Di sini. Suju sih. Jadi tempat tahu lah ada. Pak Cik yang bawa reki si bamu bawang. Iya, di sini. Bidami emang kiwa kada kunir si suju. Mana dia sapunya di lulu. Oh, tak ada lagi. Ini masih suju. Oh, dia ini tuh gagas apa? Bangkur nikah apa? Pak beli selada mah penuh harga. Nase apa? Ma belu balu ko dia magalo kali-kalimu. Capu ko. De bansa na iya. Uko sama na kali-kali. Mapamula kali-kali mantang. Kali-kibonyo. Letu kaliling dunia. Pabi ai alai rabbiku matukasiban. Masya Allah, nikmat Tuhan yang manakah kau dustakan? Hai cadar hitam, siapakah siapa namamu? Hai cadar hitam, dari mana rumahmu? Sejak pandangan pertama, aku jatuh medutona. Foto kagati. Tabendi, lo kamaku tanah. Dagi kimonro, napata sa divita. Bisul. Wih, tanra ko sana pangalatala. Melebihi anak-anak tuh ini. Tapi pepe, tapi bansanya magalo di ini. Pak, di nak madosa timunna. Ya pun na. Ura. Digaga ko. Jadi Indomie bau lako. Ala Tony teloy. Digaga kompro mo. Pura sewa nih, lo komitai. Awah, di pepalik pura sewa. Tapi, tak aja saya jolo na, merupakan aku saya cedi. Awah, pada tak di pura sewa. Oh, pasti ini pura sewa. Hei, mamo dek, walau pemaku tanah semu. Agak lupa pengadaran anak-anak tuh ini. Ayah agak teloi, na buang ke seriku. Amma, ayah pelik persewong. Bici mereka payah amal ku dia. Tadi ada merah ada di tanah kenete. Itu sih merah ada. Amal, marah katanya sama kakak. Harum, dia kena kenete toh. Tapi ya bos, si bunga di alih amal dia itu salina kenete. Dia tuh kena bicara. Ini ke bos. Masa beram itu payah amal. Paman dari bahan punga.
Lewat satu rumah bicara. Udah muka. Ibu biasa di rumah bicara tuh. Aku si padu masa itu tuh jengenge. Hai. Maria tahu mandre. Macam aku udah taruh tuh tapi. Ah, dia lihat tama, pamucat iya mal tama mandri di bola. Hai. Iku si padu menengke itu tuh tapi lupa di bola. Tatala tadi di laleng, lo mau kororoi. Kau dia mau roroi pandring aku tuh. Tahu malah. Ada asli mereka apa ya mak? Pak cede mencari sih. Kecerahan lo madara. Nah, semat tampui. Yudi. Tama ti mandre. Kau coba kasih suruh ke tama. Gapo sandala. Gapo saya mah wita puta. Apa naro nari are kak? Astagfirullah. Mata ni akan ulun nanti. Iga na ulo na kanaro. Tabe di lewat tungkai. Ini nasi pada lo gapo. Nak kiri nak kena. Ajay. Cari lawan meto ya. Ini tuh weci. Ini. Oh Pepe. Maksudnya mak? Bisa bicara. Oh, pada amal bos. Hai. Teki Mondro. Anjelo biasa taruh. Biasa ke pamun rumah. Bulan selengi. Masalahnya, kau kampung kenapa aku itu cadar? Jadi kan ini tanda laku. Oke, pilih munro. Wakun rumah pakoi lebak sapai, melebi, macadar. Nah, dia macam berbicara. Tak aja ni wedreki kok. Malah Jakarta. Hei Pak Imang, ala kada lo culo ajumu tu. Sudah menyata na. Lo kok mage nak? Lo kapak mak bercukun ni. Masa mak tak berewet we. Aja ni sila mapal pelopui ko na. Pacinya na nana. Macono. Hei Pak Imang, lo kok aku dewe lo diceremai. Ala nagati. Hei, pelo ko gaga aja mapas-pasa. Pidak Pak Imang. Iko Pak Imang, lo kumer kasih jago ro. Iya, edena, Pak Mucona, sandeno tu ko mololo mera kak. Bah, beba ko. Ih, Pak Imang, katakan ewa. Sebanang keker kena anak tidak melala. Dia nak kawan kelingai maka dan keker Pak Imang pagajang. Dia memang nak kau pagajan nak. Tapi nak ditak kita nak di kampung ni. Dia nak lepas tu ko dia kagaga. Berarti ko Pak Imang. Senior ni. Wasro na tangkis sih. Takut sebut matui. Terima kasih Dina. Oh iya Pak Imang. Macam dia memang kagak. Nula repak ke bangku-bangku mengimu. Pak sedangkan seding ya umpak burasa. Kau rekan dia lekuk ni kepas ya petap lo beli. Ikut stang. Aku tahu sih memang menjurut tama. Betul ke dia setara. Ikut apa tu? Manku itu tolong calah. Arsat mewah. Pasti lupa muka. Bah senior, memang kaya. Pak gara-gara macam kamu abo tu. Jadi kali pecah. Oh iya, aku kan biasa kah? Asal lupa di timu. Ma, wangi sakana. Oh iya Pak Imam.
kena kau nak. Patujuku ya Pak Imaku si jagru tu ya salah no tamak di warung iko. Paten dia kan na. Salah lempai dah kita orang. Senior, aja senior yang mati. Apa sakit Zaka? Sini jadi menerus. Mak aku lenyap dulu ku pai malanya dulu ku lenyap dulu. Weh pai malanya dulu ku. Senior. Senor, aku balik kok. Mata kok. Iku sudah kena. Masa kemenan nih. Soko senior, penting talok na. Jaga garis tu no. Deng, kau ni lala boleh tahu tindro? Dia lupa. Yam aku kemarin lalu meton yamal na iku. Menengka, berarti malah bira sepi nih ya. Iyo, cerana yamal biar seleur. Ini biar ku tanah. 16 doi. Ini pada iko. Oh, cocok ni pula. Suruh baju Pak Imam pas gere kok. Mal, ya coba kakak bertengkar lagi sama istrinya. Tapi harus terbiasa karena ini rumah keluarga berantakan, rontak terus. Jangan ku dengar itu. Malampir itu. Cakku dia mak. Mak, kena. itu saya mah bola-bola sih. Lebih matiin ro di seliwan na lalapo lah. Hai, iku si Padua nampak dialog mata kabare. Nama lepo ni baju teh. Dendre puewe remak. Tapi yang bode tanya loloka kudin lok yamal. Yamal. Iku si Padua pada baju pada jangan ko. Cukup tama. Dewi boleh tahu mama, bapak capur kasap meni yamal. Ye, terlipat we. Pas sama ni tali letung ke papamu becu. Nanti dong pun di sisa. Ar malam itu dan tari. Aroma tari Tony. Ye, malah ada cedek to. Sari di dampar ni, di tari. Ikut cara mak, ada telur lagi mata. Tahu mena? Jangan betul-betul harus si Padua. Hei Iko, asal pura metu digere baju sepi, aja metu mereka seluruh. Kau tuh ngut maben nih. Camkang itu. Aro, tama ano. Mari kita kasi saya amal. Napora tak menya. Mengkelele na sa diro, pamasarang amo ko gara-gara lena.
Ede, amal mapak mitria biniku plus mitu micei. Tapi nang biko ke cene ko purula doi tap apa aja. Jangan pikiri mapak mitro. Bos, taman di leu, cakar dulu kan ya. Adi boleh metinru ya mama. Taman beli metinru, supaya lo kamu cerita sebayang mah. Dulu na beli, kerundu lade kak. Mal, iba aja sebelum ku digere, mungkin cewek lo pesisir ngaku ker, yang sana marni, well wapu. Iko purno pesisir mah tuh ada kedekir nih, lihat ya mama tuh nu dingin kenakmu. Percintaan ranang pak teluk mah pedakun itu, imarni, imurni, imirna, sedangkan punanan dari salol biasa. Memang beda tipis, tapi percintaan stamina, jaga masalah karena kok keberatan keluarga. Lagi Mirna ba pengen perlu lada itu. Untuk biasa sepilih laba karo, loto-loto cedena pun nana. Nampak campur sih. Cinta pertemanan murni ya. Adam ko ka senior, kung kesal aku. Oh iya, ada pengatur kawan be saka. Kung kepilih salahku watung kena dewa tungka. Patu juga ya jatuh si uterega mapaku tuh. Pak dia tu dapur darani. Na tole mi ko bagi ku simpe mu. Ana ya waga pada rane no. Usalar tiga keluarga aku di kampung segadimu saja. Ini ku si play bawa. Ku manggap pada rane ka. Yang penting dia tu memperiari. Apa sana play? Jauh senior lo apa saja makan dah. Wah, nah gini ini tuh. Iku saka mengurang-urang lanci kok tak? Pesan aja. Dewelo senior, dewelo wali pesan ka. Apa pesan enggak? Cuma pesan enggak? Tapi song dulu pak aku. Iku saka teri dia soal perangi, ni coba dia tuang betengengi. Iya saka, iya ku siupidak aku makan dia semuka duka jum semuka duka jum tu selong jama. Musa ngaming lu pero ko. Iku yang makan senior. Ngani kado aku mau padir sih. Hei, beli secela. Natanya ikut aja kado sama paku tu. Dahlia. Taman play ku lah. Kalau ada aku di kado slow Dahlia. Tomato kah tu? Tapi dia tu galak aku Dahlia lo kado ku. Nah, gini kalau macam. Ama kau nak cakap apa? Tak suluh tambang amaku. Oh Dahlia, sayangku. Maka dah tu saya aku sama tu dipuji. Ama kau orang baik apa saka? Pak Musa ngameng iya dia tu baku ditanu pecoko satu nge. Namu di rupamu pecoko tu. Maga ku ikut si padua liwa mana kamu. Sedih bawa kamu taro. Berarti ku dah ledi empul malepe. Delo ya derus tanga sola poro palanya deh. Made melepat foto ka. Indo dilepat tadu ko. Pak biasa na meleleng tu moto makun rena lo ponguran ni. Delo ya derus tangi. Di bawah nama lepa ya macam emang sampai mi. Ini jamu na aku jamu kaya yang peti dia tumpet tepak ajari. Wah, kondo. Sila lo nu puro po mak dia jumpa tepak ajari. Napamu kai? Deh, pagar-gara iko, deh pakai baju baruku nama lepa. Oh, gara-gara iya sih. Na dia nama lepa. Tak letak masih senmal bangkung. Mugere ka. Selesai perkara. Oh iya, tak jenak plek tu, mereka mal bangku. Tak perlu tengok kan, tak siap lah pak. Senior, selalu melepak makun ri. Dia biasa sen melepak. Oi, cocok ni. Haman dia rustan lepas tu, ngisaka. Ada apa angkat saka? Ulepak aku pak perilomu tu. Ye, dan megah ke senior. Aja dong ngisaka. Lepas tu, masa ikbalo dilepak. Aja na Dahlia, selalu pura madam pada lena. Lo tisaka lepak ka den papa diko. Iko napik yung tancak tepat oni. Lo kan masaka lo kin dia greseng. Hey, petuju toka dah gina. Dia ulai. Iku tona lo kangalemu. Cocok ni. Ya apa jok kangaleku. Pakai tu suju beruku. Lo kemilo daging. Ada 3 kertas, Mak. Digeletes na pina. Amal! 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 Sakit. Amal! Amal! Amal!
Amal. Sepiku Pak Iman, sepiku. Ay, may awal mah. Ya Bone, aja apa tu? Yang siri ini teman tu Mati ketik mau Pak Kondan. Ni guru meres pa masih-masih. Ya dompan ni kat saben ni. Mereka metode sa di mah pederaan ni kak. Diwasok sa di maceriti kong Bone. Mana kesat lu di rumah pederani? Sabar aku nak. Alalaki ni amal. Karena berpimeton waktu mas serang. Iku sih mak, kebenaran lo digere. Wah, awet di si Pak Do tu. Sana den lupa cuma ke robot tu, dem si selesai amal. Goreng asa sepi kumarni. Tak pernah tu asa sepi na amal. Iya na rompan di kak sabu. Apa guru janji amal mak dengan ketu cewek keru telamar ni ke pematu waktu pasti runtuh. Aman. Bagaimana sih tu anak bulan? Selalu sama ko Pak Imam. Tak kena bujra ada ni sepi na. Paya dompen ni, siapa ni si Andre ngeto? Hei nak, dia musukru. Sapimu, taman suruga. Kau jiku, lipat. Masalahnya boy, maya ku muda ni kak. Kau kejar aku ke sini runtuh. Wallah ya amal Ada malah. dok kini puang ni nak. Tenopo do mulai seruntuk diledekin ro. Ketua pola macam di Pak Iman. Apa minum bawa racun ganti si rumah sepi. Ah, begitu mutu sembarang apa? Hei, lu di play nak ye. Mudah nih. Lapor dang. Pergeresan sudah selesai dan sudah siap untuk dibagikan ke warga setempat. Laporan selesai. Dia tu kena ya amal berbagi dia kena. Boleh Pak Imam, kau kena bagi. Oh iya nak. Jadi boleh cina nak bangsa Pak Imam. Ini dipakai. Enggak pelan na ro. Kasih kok. Kasih. Darustang. Pidako. Bagai. Iko tega dagi pembagianmu. Kikro, ini Cina kualia. Lupa lisu, magi we. Iko kira-kira siaga kilo tawang. Oh, kalau saya kira-kira 4 kilo mungkin. Karena saya panitia inti. Oh iya pala, ingerangi pala pamane dagimu di bola na. Jangan gamu ala iko. Pada tega mana suraku di bola. Hati ni, itu apa? Kimi lu tua. Kecil amat tuan dia. Di nandar dagi bosku. Dah kebutuhan na perlu na. Kalau di kesini tua. Ada yang dah taji tua itu rumah sam kecil. Sama. Hei nak, pindah-pindah ni si pakmu. Ajan si Mino. Ni soal orang ye. Siapa? Kalau nak pakai minum aja melangi. Kalian we ye. Samang, jangan keliling. Kalau kita pengeru. Dia mau kerja mata. Sini. Gane siapa? Perguna. Ala ini on roten mut itu. Seminar lah bos. Soalnya lo biangi. Jepur sini nak. Pangkas luntur Pak. Kayaknya lo nandar kita lah. Iwa ka togi kita bawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mati ni walau pakai cedarku. Mana engkau kok ya Pak Menteri? Wah, saya menteri kota Marje. Pak Imam, aja lalu tu pun makan dengan kakak koi. Mak tabi tu seri ku di kampung. Bodoh, suku iko Pak Menteri. Pak mau beli-beli mana tahu jadi kampung. Mati ni madu Pak Imam. Pak Imam. Awe, beri seselekaku Pak Menteri. Engkau moi, awe.
Bang, kamu mana ko isa mula kesal tole dongo nanti nyawai. Tatono. Kakak Pak Mantri, pada pakai dulu aku. Jadi Pak Mantri. Itu udah no. Ya udah pakai dulu Pak Mantri. Boleh nak aku Pak Mantri. Riki. Ada. Cukup tuh lang. Jadi Pak Mantri. Hei, iko aku bisa ngangi makanan kasih kak ko monro. Waceri kau Pak Mantri. Pawasa ko cewek. Suwe toko tuh. Dia jaji menre mak kapai mang. Masalah selangas aku. Nama siri kali su dibolai. Astagfirullah. Mana ka Pak Mantri? Ke konuli. Dia sangi Pak Imam. Tinya pa kepada lek kolomi itu makka. Tapi jadi balau lo di. Ajaklah lo tapi sengangi. Pak Masiri katu. Ya pematu lo pitanga leku. Kau terutoni pamakai. Bah, diwang pedangi. Nasihat aja si padua. Sabar aku. Coba ko iko pangi. Pa iko pidar ko. Iko kenapa? Dapat teru batu. Ini sepikir. Aduh, pidarana. Dekat di sini tak. Aku malam aku muda nih kan. Muka jauh mau tuh tak nu. Kenia suwe. Walau tak lom. Semaku sedih lo munu na anak je. Nyampe tindron ko dia kak gaga. Woi bapak dia betul. Ayo kok. Pasal kita lepak kak. Menang kak. Kutu-kutu bulu ke pang. Aku mati udah bisa baca-baca. Tak perlu bawa. Iyo. Berarti kau nyimak kemarau kerama. Ini sana nak ketutin dong. Kalau kau kompro aku. Hei, otak ke dalam ikut si cowok. Jolo mae, tak puas ni dengan mana kak si. Itu kumal kompro di lalang. Mau ulang kumpai ma boto. Tanya ya, masa lo iya. Jangan sampai kau harus tadi kompro di lalang. Maka doang kama kompro lo balu nak puas ma boto. Bedanya lo kargol kas di lalang, suli-suli lina. Mak, lagi. Haro, tadi kompro di lalang. Mabalas kita nyalain balui. Ini mah kau kata dega di lalang, mana kau iya tulis mutapu. Mak, jangan kamu boleh datang lagi peramposan nih. Dega. Inglo berada tamar kau boleh. Dega aku curi galengnya sengaja dina ye. Meresawi na ulpa papengawan perampok dari si bola. Gue mana ya mak, yang cici perampok. Iya mak, biasanya tuh aku masih papa keroy. Jadi mau bela, mana boleh teman tuanna. Oh, berarti tinggalin malah na. Pai datang keluarga gandet we.
Oh, mitomo, iya sini tahu. Tapi masa pa to, mama na pala bapak na, almarhum. Pa, jadi serampai almarhum. Pa bang, pa cemburu. Asa di si matu di Mekah, lagi sudah berasi. Oh iya, mak. Tapi tadi sedih di mak. Ngampen ini apa di Mekah. Lo ya, lo mau remita ko ni. Kita nama raja dia itu ursu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galo po di kita keluarga mo rin. Madapong ang ele-kele. Tapi sayang. Digagan ng kawitan o rin segi Masuk pa dyan subo. Untuk kawin rin no, pa imang. Pinakana si Kabala. Bata de kompro ko. Tinti ko mala pa imang. Mana kaya matapon na? Sa lokong kadula mo Memang tu Pak Imang, ngaku aku asalan ketemu merakin tapos sinasama ni perampu. Sedang kaya, tapu tu. Mana kan ulit tederula. Napa ko tu makalinga. Kompro tedeng biasa na tabung ni. Yan nerma pa hira pa imang. Minakong kompro banala. Dito na tabun na. Berarti aron mino kompro mo ruleng. Cinya to mabila. To marilalang. Ito na, Pak Imang natapu to ko aku. Panita to marilatok. Ha? Ajan si mete iko, pamapikiri ka. Mapikiri itu, semana temado mi. Ruleng, iska jolona, pangkulu jama. Pa imang, pinreka kong promo. Itu kan teman aku, kedua nasu. Oh, digagan na. Cinya kompro kasih aku pakai. Aju. Oh. Ya itu liya mah. Ngata-mati teman dari atu. Ya itu. Jangan mentari, lo kamu apa aju? Cuma lo aku proi, untuk nama tolu Indomie. Hei Pak Menteri. Oh, apa selesai lo ye? Jadi batasi tak susuku. Tasita. Pak Menteri. Iku soni polemen lo kompro di belamu. Iya. Kalau pakai mana sing Indomie? Coba sedih mandi Indomie mama Pak Imang. Mengata tabu kai siku. Ih, mau bebek mau tuh mau ye. Aga si male lo kemale. Aru ulo majalo di bolana palung manasu. Digaga puro mandre. Aro anak-anak, dia macam lu mana? Ajak nemu susir Pak Imang, dia nemu ursui. Aku digagan sepagi mana nasu. Lo kamu tuh beli kompro. De bansani ya Pak Imang. Ya lo kembali. Waktu rasa dengar dia kuruntukan. Hei Pak Menteri, beko kalau lo kembali kompro. Sedangkan kompro yang male, dia pernah lepas cicilan. Nggak lagi pale sungan nih. Pak Dendri mau pulau palo ada tulis malu. Peko, kecarana lo malu ala dengo. Nama ala ko kompro di tempat cita bunna. Iya di Pak Imang. Jadi tumbe pengalaman ro. Kumin ki kompro ars mace itu bunna. Anu ya Pak Imang pawasa kompro cas. Ya, lebih. Lo kan malu kompro ye deh. Udah aku na. Cicepi lo kemala gaga di bulan ruleng. Wapi ceng aku, maka Pak Menteri di Nendri Mekah. Mengapa Pak Menteri? Hah, tidak iya. Demi cari ku koye. Tapi koye Pak Imang. Maka rumah matu tuh. Pak kawan nih Pak Imang. Sudah tuh gagal lutu. Kocoi lutu papanya. Tapa kalakalan. Tete dosi matu lah dase. Replacement dari lutu. Tapi ya nggak biasa nih, patah kali season na. Antum beli cicil ada Pak Imang. Kong kerasia anak tuh, tapi lo kedapi tangi. Madari itu nacil, tak pernah kalili. Tapi Pak Menteri, dia nak coba baca ngaya kursi. Bah, puru coba Pak Imang. Tapi dia lo terima koyak kursi. Tapi koyak Pak Imang, dia suno gati. Pak Kamang ro penganduran de cedi. Bayar bosan ka Pak Imang, giri-giri ka aku macei. Pak aku macei Pak Imang. Madari timpa lah jangan boleh. Nagapo kan. Sinang pala dulu. Iya. Mati lari kok. Tapo pilih kau tu. Dia mana semuitai. Tapak aku ngaleja tapamu. Oh, madam pedam pekas apa? Iko aga, mana katapang kang kokoye deh. Usapa ko, no acer batal aja mu. Kau boleh koye. Hei, sabar.
Min, ikai mah apa pasal kamu sobong akak kau. Iya, agak kesini. Abis lu malam ini kan oh iya. Oh iya. Oh, kau jadi mau pacar dari? Bisa tuh gak siapa? Bisa tuh. Ada boleh boleh luar. Oh, tapi semana saya ditanya kecamatan apa ke? Siapa? Kok iya? Aroma tuh pakai kecamatan di Doni. Tanya kasih Pak kecamatan ada ni warna. Bah, yang punya. Panas kau kolesterolku pai mah pak. Ini yang murah. Masuka kilisu, paling matindro, istirahat. Maka tu aja, malu kau di bulan tahu ini, nak celani nama kunrai, murah ni, makiku. Dia kasih siapa? Disuruh kaprek ke kompro na, padi dulu malua. Di sini. Kompro gerem pereke atau agak-agak nemu. Ikut tuh, mari jagutan atau kok. Di sini. Saka agak-agak nemu gerambak aku di awal. Kalau sih, yang tadi mah. Mahe, are, lo kena mana suaka he? Kena aju, palu lupu ki. Lupu ada ko. Kehe, utu nabi dai mo Andre. Menengku nasranyu utu. Ya kepada kena sampo. Jangan kena sampo mak. Pak komila yul pa pangalwi sampo mak du tambo ne degaga. Lebih ramah lirato untuk itu. Pak Mimang. Rule, urun tu ni kompro umum. Hi? Paimang, te mundo tu kompro eh. Berarti kau malu masaka. Iko ambo ni. Berkumpul diri sepai mah. Sukru kau purun perkaya aku komprom. Mana kalau nak perkai? Nano dia nak masalah. Nule welo na balu di patimbang Jadi kalau meliwi, jadi beli supemang. Kuni ro. Pai kompro mana sana suwi ta, kudu belah pacar dari nala. Hah? Pacar dari? Oh ngiran ni, yor puru kaposan lauluna. Tapi itu kompro mana kenal yang kedua na. Desa Dewi saya agak masuk deh kue. Mapakai rule. Arum pacar dari. Lo meli kompro. Tapi Denis seng ni kompro agak lo nali. Jadi lo kenal di bolamu. Palo nal contoh. Lo nak papar pada ye kompro Iya, mapako ye. Lo pakelilina. Oh. Ano betul kompro pa mang? Hal pa he. Tahu mana su pamulu kuwana ki? Kesangan kau gas. Sepuluh pemalu madara. Pa mang. Apa cedar ni? Iko. Ada si mana kau ye? Bisa aku rule. Iko cer si cok. Mana kau perlu di boleh sebetul kumulurnya? Asal tak pula. Esok ni berkati. Pani tak mikir boleh. Gini pun harus apa? Bisa pak sisi lesan dah tak tu. Pakai mata balik taruh. Pesan ni dulu. Tapi pulang pergi. Hai. Negeri lesan dah aku. Derule. Boleh kah dengar bulana? Sisi lerak kah? Mana kesempatan lo pakai? Tak balik sepatumu he. Sisi lereng Paimang. Sepatu nembe pacar na pakai. Pasal sepatu laban pakai mendre Mekah. Pak kita mau apa bawa dulu? Nya sepatu mapak ko ye. Kata bapak dan nak. Tapi kamu kebutuhan ribure sepatu na. Basa apa? Sepatu laban na ketarugi kedua dari itu. Siapa terus sepatumu? Paimang. Oh, tu pujar ni pacar ni. Dulu. Dina dikin apa cari mapak ko? Pak dah malu tu jarin na. Jika persana tu ide. Oh iya Paimang. Tadam pengeka. Tapi ukur awalin rejerin na. Masuk asa di baringan di abana. Sabra aku dina. Itu na minta turu jamaah haji. Oh cocok ni mure. Kalau kita bicara, engkau halo-halo ni Rustang. Deli nggak bawa jaringan. Tunggu aku siapa? Sia. Antara apa le? Hei. Tak perlu siapa. Ulin aku. Ambo, lupa malah. Lo kemai? Magi mak. Lo kecewa bicara abamu.
Wedi kah? Wedi kegerahan na si peh lalu maksa apa? Kalau kena hati go. Ih, apa? Hati na pala main lo kini. Ni lo pergi mama. Wih, kamu betul ahli ya. Iko derus tako pura melepas ulah haji tuh pasti main retutu kolesterolmu. Iko cara dah ahli ya. Naliwa sedihnya amu dan rekonro iko nasui. Dia tuh iya. Pak 2 mangkuk bawang, main saka. 5 mangkuk. Ajo yang beti-beti saka, paling melasi pisina. Namu 10 mangkuk lo nandre. Pada tu gala sana. Mana kalau di gala sana, mak beli sojo itu. Iya kena saya meter Nak kini tu apa-apa Lo kena saka kalau loka. Jangan bertanya keluargamu. Senior, tongan nasa pa pressure, itu ratu kolesterolku. Tongan saka. Pana pidang ada yang rupa fresh semakin deh. Si mangkok pinandre kondro silomu ye. Malah puto nulun dah. Pada ada toro kasih pesantren andre senior. Weh, cinung pesantren memang andre saka. Nemu topo malah puto. La Joko. Agen rumah gelo andre senior. Nama gatino kolesterolku. Pemacan nih manin sedih vitalino senior. Lo kemana pemo kondro. Lomu mati matemu kutu. Sedangkan seding ya dulu meweleku. Iko derus tanga aja empat ketu saka. Ko matei, iko mentutnya susai. Pesai payu ko mita kondro si tetengah di tini na. Stang. Atu be. Kamu kira halal lomo? Bang, kamu pi, magi we. Ani kasih rulenya. Lo sepa bicara laki na kun ratu di Makkah. Telepon ngasih ge. Siapa tahu di tas sambung. Iyo, kalau tuh aku tenang iya telah motor. Kamu kenal dia kali dia. Bah, nek tapi ko pur mo pake. Ngerti ko. Pak ko kura tu lo dihubungi dia tu ni ceden andre jaringan. Pak tanya lino non Roy. Mana kamu asa tanya lino non Roy? De maksudku luar negeri pas apa? Iyo, wajah purustang. Dapatnya di kamar bicara lakiku. Namun saya milau. Iyo, tanya kita padi. Ala ni dong de Rustang, kalau mau dia kemajarang ngerisang. Dolo ple. Isa para ko nomor na ra Saudi. Lo kakajo lo corona. Lo kamakiling teleponnya. Jangan cigo, parang tukang moko. Hah? Hello. Taman sebe. Cerita no. Iku nama cerita, aku tanah sena di Iku lupa iku perlu. Jadi, iku tanah panumu. Oh iya. Halo. Angka jamaah hajiku tuh ya anu sana de derise. Kalau ter dua melotot tahun na. Who can I talk to? What can I help you with? Di tanah besar. Wah, selesai buka tuh ke siapa? Tapi kuang kelingan nuna cerita na mau bisa Inggris meto. Tapi de tete urun tuh te lolok ka. Siapa sih? 你好， Halo. 我在跟谁说话？有什么可以帮忙的吗？ Wah, ini Cina tak ada tepi siapa Ini tuh Bruce Lee tuh. Bruce Lee. Siapa sih yang ikut? Iku Rustang, pada cengi we. Kamu dan lada sedia bana, lada nama keling samen na. Tanak kue mure, pak usahakan nih. Oh iya, sini ke pipi kia. Teri. Ya nih ya, mantri. Halo. สวัสดีฉันกำลังคุยกับใครฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร Bicara apa sih lo? Apa doang kali ingat? Bos apa seku ke paro? Saya yang bicara. Halo, Peceng, Iko. Iko masih tuh kepayanti itu. Jangan aku tuh soro no apa kali ali. Cuma aku tuh cuma. Mo. Bos, engkau pelik toleu di Munrita. Malah jaje ku. Halo. Biar meres Pak bicara. Halo Ceng, yang ke jemaah haji telah dari aku tuh. Pak bicara dulu ke si Pak Kibini ini, hello laden meres Pak bicara. नमस्ते मैं किससे बात कर रहा हूँ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ नहीं मेरे भारत की दरीसा है अरे पेरे मारा ममलोtongi witina है mata rumpu है era mega kecil-kecil na melotong mana है bisa menggerebet tuang itu Manseng
चलते मेरे पार के ने dari sehe Ani kati mai. Ani indi si mer cerita tu liwat ni gitu den cede jaringan andre na tu. Ya nak pak. Dena nule mata pom capu ni jaringan asin jomo. Aru. Capu ni jaringan na. Dia ni harus cucuk mapak sepu. Pak mu telpon mana negara Nah, ikaw to tak makan tanding itu. Sila nga memang jaringan ya den tu loy. Ini. Mana? Aduh, mati ke pacar dare. Mati ke pacar dare, Ro.